North Korea he US he ikap na selo zerkhat man an dir kho lai lo na aruang panga krak chimlai apakhat na ka North Korean Navy kong kan zau lai North Korean Navy ni hin an ngai mi tin bo vial te hi adila ka azuriat le pasha rong ase amilu chun an tam ko nain han chan se long te an si cha an quality hi an chia to khring than chang frigate ti mi ral tuk nak tin bo athangai mi he pathum te chun ngai ve nain US Surface Combatant Pol he chun ta chun ok atlak mi hrim khin silau ti se North Korea ni hin submarine somsri rong an ngai ve chu an ngai min ha chu Romeo class submarines kul an ngai Sang-u class submarine somli an ngai Jono class submarines 130 ton arit pasha an ngai ti se hivial te hi diesel petrol long ten man mi an sipina thongkha zakwa somnga somruk thonga sermi det out chang mi long te an si ti se chon han chan ser kan ti chu an thong pang zong modern ser nakin an athang khuni chu cha chon US Navy ni 14 an umnak an thai kho na lai 14 an sho chon na lai ti se apan hi nak chu ral tuk nak van long an ngai mi kong kan nak chim lai tu kan chana chon rampi pakhat le pakhat ani dau tika abipi big mi pakhat chu ral tuk nak van long hi se aphok menin chon North Korea ni hin ral tuk nak van long zanga rong an ngai ve asina in andi laknonin third or fourth generation long ten se an ngai mi vial te laka chan thar chuak big an ngai mi chu van long an ngai mi chu MiG 29 he se MiG 29 he somli rong te lok an ngai ti se chon North Korea chu asi afak mi ram asive bantukin maintenance zong 13 an to ko ve na lo cha tule tu te valaya tumter hau phun de long te khan si churonga chon ralvun thau tak tak se lo han atlai mi chu an ngai mi vial te 50% rong long hi silai tia zoom ase chu cha chun US ni an ngai mi chanthar ral tuk nak van long sina chun North Korea ral tuk nak van long chu chimtlak lo te khian se apathum nak chu rakap milu thazang an ngai mi zet kanak chimlai North Korea ni hen rakap 1.2 million an ngai 7.7 million reserve zong an ngai phone keral kap chon an tam ngai ve asinain anral kap pol ni an man mi hriam nam he chan ni aluan tak chang mi Soviet chan liawi rakman chang mi hriam nam pol an se ta chun naka tek an ngai mi pol khe thongkha zakwa somsri liawa sermi T72 pol le thongkha zakwa somruk ronga sermi T62 pol de long ten se chu cha chon modern tank thabik big amhang mi US sina chun an hriam nam he arak chiatuk zai man ken rak silau ti se apali nak cho ral tuk nak ral an tuk chunga an aidin ding mi ti rol kong nak chimlai ral tuk nak a chon hriam nam long zong azalawi hriam nam that long zong azalawi ral tuk chunga aile din ding mi ti rol po zong he hriam nam tuk ten abipi ve North Korea cho US he ikap na se lo zerkhat ni a anzen kun adi long silawin anti rol ani khonche mi zong adi di khau dir huna an ti se churuanga chon ral sau pi tu khau ding an silo apanga naka alliance an ngai mi kong anak chimlai North Korea cho alliance an ngai lo ti kho se han chan dewa chon China hi an alliance thabik an hoikom thabik raksiton 9 Kim Jong Un hun kai nu thong ni kum lai khat nuin chon an ipe tlai nak hi azor chuk ngai Kim Jong Un ni nuclear weapon test nak atu langmang liwa khan president ji ni nuclear test nak to loading in he sati arak for feel 9 Kim Jong Un ni zaimana arak rel piak lo cha president ji chu athin hongi atu hi ani pe tlai nak zong achat thoma chang tia thai ase chu veban token Russia zong chu thiam ase ral hun thau na se lo
atan pi tu dinga hin khoi kom angai lo ti kho se churonga chon North Korea hi ral hun thau tak tak se lo bom chan tu ngai lo dir hun au lai cha a foi ten asung lai US tu chu direct in South Korea le Japan ni an bom cha lai tia ro ase churonga chon North Korea he US he ral hun thau tak tak na se lo zer khat ni man an dir kho lai lo ti hi fiang ten a thai kho ase